akom bampena se bo ho dina se Kodie afa kwaman impobi so dro wa wase edi crowd wo bi a matwa wonyim na ahia no sabre de makachi o ene atime baba beduru na o say ye ataji fo wa omanfo ne pi worum atimi atede na ne titiri pa no ene wo mu a omufri Kodie ekopie mu ewo kura ya fanse Aduamoa ne timfo ba hye no so a afi 2022 mu mebusumi no ne da na tosunum ensubrane bi eto sa abusumi mu no na ano ade mpawe nam so emana omo atwen bi bridge bi a ne da wo se ntuba Facebook page no so a akwa be se before enie so hu enso no toy ma bridge no ebuku mu sei eduru baby na se akwa be se akrake etina efomo nyina papai amako ta ne nyina ebubu agum sa ensuo no twa kwa na mu mienu enti se bia ofri Kodie na okọ eye Aduamoa se ya wontimi nkọ do ofri Aduamoa pese wonu so bepie mu e wo Kodie a wonu so ba na nyeye enti na te so maka kwantimfi duru ba bia gise bi omo ye transit na wo mo de eye enua twi bi eno omo de atoto so na we ko na we ba enti ansem we beto odwa akoma fam ye bomu ano sambre de mpanifo ba ya breje na kama pa very camafo edi amo he we de tie roba emuru dwan eno my breje no correct one se de ka no ye efri benkum ekonifa na timiko ana for de free fan su ko bonkum no de ekosoro ne de ba fom nyina edam se ya hire etine omanfo no a kire omani so aso enigi omuwo no enye enigi ketwa na omumu free ni sei ba no mu free Kodie ni mvansa abofo makodi dwa ba no no mo bre pa vise omu beduru a omo ni omo na gese omo fa ka free suru ka kire ya besi ha no ma ye foot village na gese waso ane ma na twa bu cross na buro na hwiagu na wio na hwiagu but nyame ya adoma se bibi atomu DC na APC abon ho modene pa wa try ena na so kwanu susu ohu kakra on se o hwa o de light so abobo ha kusi Aduamoa o de bi so abobo animu ha de se babi ani ha babi bi o bi betimi asie se obeye bibi bobokro no ana se bibi wa ha na manfo complain se bia the Facebook no na ma abasa anso na nya no na ye feeling bi na omo ye omo feeling suo no na ma omo ba team no na ma break ne hange na ma sa problem na ye dey e bai nti free Facebook no na ma bibi sa si ye te se dia ye ni gisem ye bo mpanimfo site engineer ne omo mo ye ni contractors ni nyina ba so se omo dawroma omo ma bibi atoti te se dia bibi aye kama wa ani je bebre aba se na ahokyera wa ha pa pabonefo okwae so oduru ase omitimi takao ne ade azise no nyame ncha de bibia ye kama da contractor na se bibia tom nye DC na ye na emum no ye fele no mbe fere ye no hene be fere no ene ma sa problem no nyina ba ye ti se nyame dawroma bibia ye da ne kwaso nti we de wonu mo abomade omabohire mu pasa breje no mpanifo ebuye no omo ababa ye de amo omo ani he wo mutimi ko edwaso kokodi dwane ade a de wo konsoro ba do no so free from e konsoro bia so etimi adini dwuma kan pa wo Afigya Kwabre South wo na unem sa o my Ghana ya bakose mo ye hya ase ya de kabima menka bi edi dwuma no ya